Parlok nong nong baro, namar ke Jingpynbna nya ke jing sapriang nyang jingpang COVID-19 hakari baka pertesi telup, bat bante lakam ya ke jingpur jung haka district berkejela jongi, ka district magistrate jong ka Bhoi district nongpo, kala penjeri ya ka night curfew, ka curfew tang hakupor min miet kata nadu nyu buji min miet hadu ndu buji min step, kaban sedang nadu mentah kesengi, sautrik ubnai besan R1000 arpo, hadu kat wetrik ubnai besan R1000 arpo. Kani ka curfew kantri kam habaro ka district. Balingba ka kandon ain 144 CRPC, kalamana banlecing ni Shabar, ka district berkejela jong, ban yelum briu, ban pelong yo, lakhang ru ban pen cinema, hi shopping mall, gymnasium, swimming pool, jingelet sports, kid park, theater, bar, auditorium, bat kiwi ki hall. Onam sya ban pli restaurant, ki dairy, dukan sya, ja, light no ya ki bapen poi hiyeng. Lakhang ru ki salon, beauty parlor, ki spa, ki tin house, ki dukan ki bom di marbam, ki school, jaka training, jaka maniblay, ban mi Shabar klem dadeng mas, ban di kiat, bam kwai ne duma, bat ban biak haki jaka pat ba. Lakhang ru pan wanra ya ki nong train na bar. Ya ki kali kamai ne private, on sya tang ye ki badon ki pas, bat ki kali sau syaka kin kit laingut ki passenger, bat ki auto kin kit tang argut. Katba kani ka hukum kan omtre kam ye ki sipai, nong tre ka kot ya kia, pharmacy, ki pulit, fire service, MEECL, NEEPCO, power grid, supply, FCI, PWD, PHE, veterinary, post and telegraph, IT service, press, bank, treasury, petrol pump, hikali kit marbam, hikali kit dawai, sipai, bat kiwi ki balayo chinbin. Kublai shibun.